Watlah hadin baka distrik magistrate kaladep an pencari dak kondon ain 144 CRPC hapo Riboy distrik kabala mana tang ia kajing penyang ya kino kitrok kit mar newat kitrok kit uyong bat kiwe ban yang haki petrol pom badru harut ka Surokba jongka NH6 handrei kani ka kondon kalapau penban kum ka kondon klem beniat bat ka bomler satya namar bal sakhi dajan palat spa teli kitrok kit mar bat wat la subaru bagi trok kit uyong kila pelong penban ya ki petrol pom kum kawi na ki jakari tengen sipor banlaj na ki tersim ka an khamtam hakip terpom kabodon hapo Wet Bridge kabodon hapo Narang Riboy district kumbal sakhi daki spa teli kitrok kilayang lan hakip terpom klem da sunyo ya ka kondon kumbala penjari daki bor ka an Riboy district hakabala miru kajing subah babun na kitrok kiduyong be an kila pelong kum ki jakari tengen sipor shua bakinyo banyai lan badru banyai lan napo ka Wet Bridge hakipor menmit lane stang sai jong ka beneng banlaj na kajing syak khanra lane syabat hakibor ka an kabasung lungoru banak liang kibor penyat distrik niki pulit kimsem lala ban pai khmat halor kane kajing yang lan jeng kitrok kitmar haki petrol pom kabalong persya ya ka kondon an 144 CRPC kumbala penjari nakaliang ke kong RM Kurba kum ka Deputy Commissioner ka Riboy distrik kalaong bakane ka hukum kandang trekam haborok kawai ka distrik bat nakaliang jongkaru kalaong bakan phano daki magistrate ban pelong ki jindoket bat banom sya ikitrok banyang harut surok badru ban wenglut ya borok kitrok bakim dei banyang haki petrol pom khamtam kitrok kit uyong kumbala mana khanang ban nomora ya kanu ka jingthut bala dalam ki ba penkeng onsa penstom kat kum ki kondon ain ini nila pemi ila section number 4 la patok ni patio but minta masmi nama mila ada I warning ya today we going to rigorously implement the protocol ila ko but along the way we shine banyak clear ya hello tinggi kong kita yang pada ni pelat yang itu kita dalam jalan nang government itu di government jalan ni definitely ingin register case against them and anything in truck seize kat kum ka NGT order kalau ba ingin have option gitu sekat kum kai gini ki load kat no mam ki la kadon underload ne ki kalut kat no ki ton sebab kila man kiat ya kata kum bakal ni ka dikendai kita application pada again ki kali la ada kali ketika bakat asyakan bakat dosa ki ya ka takalu okey jangan mutang ki badan jalan exercise juga di magistrate bila ada ni la go magistrate ni untuk kami okey kalau jangan datang kubur bagi troki online mo palat di spatali ya kata ngala ikran da SP dari yang ba kamdan ik mbata di wala kata kini yo ban kem ki to kitrok ki ba la room inside the CCTV inside the Wet Bridge tampon de Narang ya kitu ki bala yo room tu telong kitu ki la along lupa under surveillance ndai ya kitu ki basya surak pada de amdan kind of jenghenye kata ki amdan on camera dia kalau kalti yang pi buat ba fin la ban detect ya kum kita ki illegal transportation of coal okay basically ni la request ki bayo ekali santai bakin sunghaban bo iki CCTV hapo entry but exit point namaka khamjangai na surang ya nakatuka entry point hadu katuka badan ke Wet Bridge ke khamlong panjite tingi la request kita bakin bo ika Wet Bridge kham ban like no jing syak kena ba mano ba claim le ka duty mo at least nanadan ka to dan yo ban yo ikan ki kita kali biyo pen ki kita kali ki baru